Kenya yamaze gushyira ku isoko agasozi kitwa Mrima Hill, agace bivugwa ko gakungahaye ku ibuye rya niobium, ndetse ubutunzi buri mu nda y'aka gasozi bukaba bubarirwa kuri miliyari 62 z'idolari. Iri buye rya niobium ni rimwe mu mabuye akenewe cyane ku isi, by'umwihariko mu ikoranabuhanga rya none muri iki kinyejana turimo cya 21. Abanyamerika ni bamwe mu bashaka hasi hejuru aya mabuye kuko banashaka guhangana n'Ubushinwa bwihariye isoko ryo gutunganya amabuye ku kigero cya 90% y'amabuye yose atunganywa mu isi. Nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Nguhaye ikaze. Aka gasozi ka Mrima gaherereye mu majyepfo ya Kenya, ni mu gace kitwa Kwale, ni hafi birometero 60 mu majyepfo ya Mombasa, hakaba hafi neza y'umuhanda werekeza ku mupaka wa Kenya n'igihugu cya Tanzania. Aka gasozi gafite ubutumburuke bubarirwa hagati ya metero 100 na metero 300, ibyo bita sea level, uvuye ku butaka uzamuka hejuru mu kirere. Hanyuma aka gasozi katangajwe ko gafite aya mabuye kuva mu myaka ya kera mu 1930 bikozwe n'aba geologist cyangwa abahanga mu by'ubumenyi bw'isi. Iki gihe hari hakiri ku ngoma y'ubukorone bw'Abongereza muri kiriya gihugu cya Kenya, ariko kuva icyo gihe kugeza magingo aya mabuye akaba atari bwigere acukurwa. N'amabuye akenerwa cyane ku isoko nk'uko nabikubwiye, by'umwihariko mu ikoranabuhanga ry'uyu munsi mu kinyejana cya 21, kuko akorwamo ibikoresho bikurikira: harimo electric vehicle batteries cyangwa se amabatiri akoreshwa mu binyabiziga bikoresha amashanyarazi, harimo amatelefone azwi nka smartphones, harimo ibyuma bikoreshwa mu mamashini yo mu nganda, ibikoresho bya gisirikare, ndetse na za rukuruzi zifashishwa mu ikoranabuhanga ry'uyu munsi. Bamwe mu bahanga mu by'ubumenyi bw'isi bagiye gusuzuma kariya gace berekanye ko mu nda ya kariya gasozi harimo nibura toni zibarirwa kuri miliyoni 100 zariya mabuye ya niobium. Ibi bikaba bikagira kamwe mu duce twa mbere ku isi dukungahaye kuri aya mabuye, ariko akaba ataracukurwa. Aha wakwibaza impamvu agace gashobora kuba gakungahaye ku mabuye nk'aya akenewe n'isi yose, ariko kuyacukura bigafata igihe kirekire kuva mu myaka y'igihumbi 1930 kugera 2026 hataracukurwa. Hari impamvu uko biri kose ziba zaragiye zibitera. Gusa hari kampani imwe yari yagerageje igikorwa cyo gucukura amabuye ari munsi ya kariya gasozi, ariko nayo ntibyarangira neza. Ni kampani yitwa Kotek Mining Kenya. Iyi yahawe uburenganzira bwo gucukura amabuye ari munsi ya kariya gasozi hari ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2013. Rwari uruhushya rwo kuhacukura mu gihe kingana n'imyaka 21. Nyuma yaho mu buryo butunguranye leta ya Kenya yaje kumwaka urwo ruhushya. Ibi bituma hagati ya kampani ndetse na leta ya Kenya bisanga bagiye kuregana mu nzego mpuzamahanga zikemura ibibazo bishingiye ku ishoramari. Iyi kampani yareze leta ya Kenya mu rwego ruzwi nka ICSID, International Center for Settlement of Investment Disputes, ndetse uru rwego bikaba byararangiye rufasha umwanzuro ko iyi kampani yagiye kwaka uruhushya rwa burundu itabanje kwaka uruhushya rwa Environmental Impact Assessment License, cyangwa se uruhushya rugaragaza ko hasuzumwe ingaruka icukurwa rya kariya gace rishobora kugira ku bijyanye n'ibidukikije. Bimwe mu byagiye bidindiza kandi icukurwa ry'aya mabuye wumva ari menshi kandi akenewe n'isi, ariko akaba ageze ubu ataracukurwa, harimo ikibazo kijyanye na radiation. Izi ni ingufu zigenda mu buryo bw'amawave cyangwa se muri tiny particles cyangwa udupartikile duto utabonesha amaso. Izi rero kubera ko hatariho uburyo bwo kuzicunga, batanazi mu by'ukuri ingano yazo, bagiye bazigiraho impungenge kuko zishobora guteza ibindi bibazo, cyane ko iyo habayeho exposure cyangwa umuntu agahura n'izi radiation ku kigero kinini zishobora kumutera ibibazo bitandukanye. Ni ingufu busanzwe ku isi tubana nazo umunsi ku wundi, mu rumuri rw'izuba duhura nazo, mu butaka ziba zihari, ku bibuga by'indege mu byuma bisaka abagenzi ziba zihari, kwa muganga mu byuma bakoresha ama x-rays ziba zirimo, ariko ntacyo zitugira kuko ziba zipimye ziri ku kigero cyo hasi. Izi ngufu rero iyo ari nyinshi zishobora kwangiza uruhu, zikangiza uturemangingo, zikateza ibibazo bya kanseri, zikangiza imisokoro, ibibazo by'uburumbuke, ndetse no kwangirika kw'ingingo z'imbere mu mubiri wa muntu. Ibi ni bimwe mu byagiye bituma batinya cyangwa se batseta ibirenge mu kwishora hari ahantu no gutangira kuhacukura. Ikindi kandi hazamo Digo community. Abaturage bazwi nka Digo batuye muri kariya gace ni abantu kuri bo kariya gasozi ntibagafata nk'agasozi cyangwa ishyamba, ahubwo bahafata nk'ahantu hatagatifu. Bo rero ikijyanye no kuhacukura
byagiye bigorana banze kubyumva kuko n'ahantu bakura imiti bahakorera ibirori gakondo, imigenzo gakondo, ndetse bajya banahakorera imisangiro rusange, ibi byose mu buryo bw'imyemerere ya gakondo. Bamwe muri aba baturage barimo ibice bibiri, bamwe barifuza ko hacukurwa bakabona akazi ndetse hakaza n'iterambere, mu gihe abandi batinya ko haba habayeho igisa no gusenyuka k'ubutaka butagatifu bw'abakurambere babo. Bimwe mu bihugu biriho bisiganwa kuri iyi deal kugira ngo bibe ari byo bitanguranwa gusinya iyi contract yo gucukura ari amabuye. Nkuko nabikubwiye, harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka no guhangana n'Abashinwa basa naho bihariye ikijyanye n'itunganywa ry'amabuye yose atunganywa kuri iyi si, aho bihariye ibi bikorwa ku kigero cya 90%. Harimo Abashinwa nyirizina, hakazamo n'igihugu cya Australia. Ibi ni ibihugu bitatu biza ku isonga mu bihugu byifuza ari amabuye kugira ngo bajye kuyakoresha muri sectors zitandukanye, harimo electric vehicles, ibinyabiziga bikoresha umuriro w'amashanyarazi, defense systems cyangwa se ibikorwa bya gisirikare, ndetse na renewable energy industries cyangwa se mu nganda zikora ibijyanye n'ingufu zisubira. Reka ngushimire cyane wowe wahisemo kubana nanjye muri iki kiganiro. Icyanone reka tugisoreza aha, ndetse niba hari n'ingingo wifuza ko twazateguraho ikiganiro nawe witwandikire muri comment. Nitwa Nuello Okoye, iyi ni Nuello Okoye Space. Imana ibarinde.